reka mbere kuri ico uvuze ko ari umutego. Umutego mugabo n'umutego w'umwana w'ubwana. Ndakwereka igituma ari umutego w'ubwana. Iyo ababoka baye bumvikana na M23 bakavuga bati M23 aho mvuga Kongo, mvuga leta ya Kongo, iyo abayoka baye yumvikana na M23 kacibiyeti rero M23 hagarika imigwano kugira ngo biboneke yuko u Rwanda rwasinye mu kibanza cyanyu guhagarika intambara. Agatego kahita gafata. Mugabo wibuke ko M23 iza yavuze yuko bitayiraba. Yumvikana ko bari bateze umutego u Rwanda kugira bace bavuga ati none ntimubona ko bahagaritse intambara aribo bariko baragwana muri Kongo. Umutego wari ubu rero wahejeje gusimbuka kuko M23 yavuze ati ivyo nibituraba twebwe biraba u Rwanda nimba ruri mu ntambara na Kongo rurahagarika. Hari ibivugo hari n'ibikorwa. None se ibyo ni ibyavuzwe. None nibiramuka bishizwe mu bikorwa tukabona agahenge kari kubahirizwa. Akahe kandi M23 yahejeje guhakana ko bitayiraba. Hari uguhakana nyine mu magambo ariko mu bikorwa tukabona birabaye. Kandi impamvu ntari kubyumva birimo no guhurira nako hari n'abandi bantu benshi hano ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye bari kuvuga bati u Rwanda ruzasanga rwaguye mu gatego ko kwemera ibyo Kongo irushinja byo kuba rutera inkunga M23. Ndashaka kugira ngo numve wowe igisobanuro wahaye iri asinya y'u Rwanda kuri kare agahenge meke. Igisobanuro cyayo nuko u Rwanda rwemera ko ruri muri mu byo Kongo irushinja rwemera guhagarika imirwano cyangwa gushyira agahenge kuko rufite ukuboko cyangwa se rufite icyo rukora mu mirwano cyangwa se mu mutekano nk'icyo hariya. Icyo ntari numva M23 ubwo hari ikindi kibazo twari dufite hano turi kwibaza ngo mbese M23 ikwiye kubahiriza ibiri muri aka gahenge. Ngaho ni mutinsubize basi wenda niho ndi bubyumve. Icyo bishatse kuvuga nuko ngo hagati y'ibyo byombi biri kosiya ko hakwiye ko hose selfie. Urumva byumva? Ibyo bishatse kuvuga agomba ko hose selfie muri prealable zishoboke. Niyo desarmement yo kwaka intwaro FDL ntago yabaho harimo intambara. Harimo ibintu byinshi bikwiye gukorwa. Ariko se buriya dusesengura ijambo ku ijambo. Uretse gato fure. Nidusesengura ijambo ku ijambo. Icyo kintu cyahakwiye uri kuvuga turaza kukibonamo buriya si nkaho ubwo aragahenge bavuze azifu karahita gakoreka. Icyo nshatse ko regereka mubwire niyo mpamvu nyine le parti concerné urumva hari mu mwanzuro bavuze ngo bagomba guhagarika imirwano hagati y'impande ziri mu mirwano. Rero uruhande rumwe rwamaze gukora declaration yuko ayo masezerano atarureba biravuga ngo kuko n'u Rwanda rw'ibyakana ko batabivuzeho iyo iba ariyo icyo kintu iba aricyo ihayirayitinga igihereza bitensi icyongereramo rungu igikubita hariya. Rero je simbona u Rwanda ko rwasinyiye ko rusinyiye ceasefire ahubwo rwasinyiye ibiganiro bagiranye. Ceasefire kandi iba mu biganiro mu ijambo rimwe ryavuzwe mu biganiro byinshi bagiranye. Nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano wayitugurira. N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Dode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.
Yes, reka nongere nsuhuza abantu mwese mukurikiye Bwiza TV muri aya masaha, mbahaye ikaze mu kiganiro nakwita ko update, ariko ni ikiganiro nza kuvuga ko kiraza kuba kidasanzwe. Murabona ko nje ndi umwe kandi ubundi Bwiza igira team ngari, ariko ntabwo ndakomeza kuba umwe. Mu kanya turaba turi kumwe n'abasesenguzi bacu muzi mukunda, ariko tumaze iminsi tutanavugana. Abo barimo Ephraim ndetse na Rabini. Bosco nawe nibiza gukunda tushobora kuza kubana, uretse ko amasaha yiwe yakuze nkurikije amasaha turi gukora ikiganiro naho ari amasaha ya mukuranye. Ariko ubwo nibikunda nawe turaba turi kumwe, nibidakunda turakorana nabo ni Rabini ndetse na Ephraim. Tugiye kugaruka ku ngingo imwe, akaba ari ingingo y'ibijyanye n'ibiganiro byabereye muri Angola ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Ibiganiro byahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda no Angola ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyavugiwe muri ibyo biganiro abantu mudukurikira ndabizi ko mubyibuka nk'ibyabaye ejo, harimo ko bavuyeyo batangaje ko hemeranyijwe agahenge kagomba gutangira ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani. Ako gahenge kakaba kagomba kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nabwo bwaganirwaga ahubwo burasirazuba nyine harebwa ku mutekano wo muri ako gace. Abantu rero batandukanye bibajije ukuntu u Rwanda rushyira umukono kuri icyo kintu kandi utarwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho niho ruzingiye, abasesenguzi batandukanye bakomeje guteramo metero. Icyo gituma natwe tugiye guteramo izindi bibazo twibaza, turibaza ngo mbese byaba bivuze ko noneho u Rwanda kera kabaye rwaba rwemeye ko rufashe M23, mbese ntibyaba bivuze ko rugiye kuyivangira, mbese ahubwo kuba rwemeye ibi biganiro ntago rwaba rwaratezwe umutego wenda na DRC na rwo rukawugwamo. Mbese nyine ibibazo bijyanye na kare agahenge rwashyizeho umukono muzi byakomeje gututumba, nibyo tugiye kwitabaza babasesenguze kugira ngo baduterere mu metero twumva ibyari byo. Ubwo rero ntimuze gucikwa iki kiganiro, ndibaza ko kiza kubaryohera. Ndaza kwibonera muri subscribers baza kuza kuhita bakijyaho. Ikindi nakwibutsa abantu mudukurikiye nuko mwemerewe gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro. Mu gihe ufite igitekerezo rwose ugitange kandi wirekure, ariko kwisanga si ugusanza ibyo usanze. Uko niko tujya tuvuga iyo tujya kubaha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, kugira ngo mutagira uwo mubangamira mu buryo bwo kuba mwatukana cyangwa mwagira ubundi buryo mwitwaramo nabi, ariko ubundi ibitekerezo byose biba byemewe. Hanyuma kandi mushobora no gukora like, mushobora no gushyiraho icyo bita share mukadufasha kubisangiza abandi. Hanyuma kandi rekana nababwire yuko ku bantu mufite umutima wo gutanga mushobora gutera inkunga Bwiza TV. Ubutumwa bwanyu bwo kudutera inkunga mwabunyuza kuri ino nimero. Iyi nimero ariko kandi mushobora no kuyinyuzaho, nimero ni iyi ngiyi. Iyo nimero mubona mushobora no kuyinyuzaho ibikorwa byanyu mushaka ko tubyamamaza muri Bwiza bikaba byabageraho. Twabibagereza ku bantu badukurikira bakajya bamenya ko habaho abandi bantu batari bazi binyuze mu kuba twabyamamaza. Ibyo nabyo ndibaza ko muza kubikoraho kubera yuko muzi neza umumaro wo kwamamaza. Yes, ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya, ngo kuko tugiye kuba tubigenza. Ugisigaye reka mbanze gatoya mbabwire uko ikiganiro giteye binyuze mu kongera kubibutsa iyi nkuru. Inkuru iravuga ko guverinoma y'u Rwanda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeranyije ku gahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agahenge kagomba gutangira ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka turimo wa 2024. Ibihugu byombi byemeranyijwe kuri ako gahenge nyuma y'ibiganiro byabereye muri Angola mu murwa mukuru w'icyo gihugu witwa Rwanda. Byemeranyije kuri ako gahenge kubera ko byari byahuriye mu biganiro byahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibyo bihugu byombi. Ku ruhande rw'u Rwanda hari hariyo Olivier Nduhungirehe, ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari uwitwa Kayikwamba Wagner, irindi sariya irindi gesimise nyibuka. Naho ku ruhande rwa Angola hari Antonio, nawe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu cya Angola. Abantu benshi bavuga ko u Rwanda ruganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu gicumbikiye inyeshyamba zo muri FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
ariko abantu bongeye gutungurwa nyuma yo kubona Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko buriya muri biriya biganiro hemeranyijwe agahenge kandi akaba ari agahenge byumvikana ko kagomba kwempurika kuri M23 kuko ariyo irwana hariya ndetse na FARDC. Abantu rero bakabaza bati bisobanuye ko rero u Rwanda hari rushobora kuba rwemeye ko rurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo runyuze muri M23, ariko u Rwanda rwakunze kubihakana na n'ubu ruracyabihakana. Ariko igisobanuro cyo kuba rwemeye ko kari agahenge nicyo abantu benshi bari kugenda bashakisha ntibahite bakibonera igisubizo. Cyo gituma rero ngiye kuzana bano basesenguzi kugira ngo badufashe kumva neza cyaba kihishe inyuma ya biriya bintu u Rwanda rwashyizeho umukono. Amakuru mumeze mute? Tumeze neza. Okay. Iminsi myinshi bro. Myinshi kabisa. Hanyuma rero nguhaye ikaze ndakwitabaje muri ano masaha. Hari bya bintu bavuga ngo bigezeho umuntu amagambo amushira nivuga. Turi mu kiganiro ndi njyenyine uretse ko nibidukundira na Rabini turaza kubana hano kuri telefone ndetse na Bosco, ariko hano muri studio ho ndi njyenyine. Rabini nawe ndabona yahageze, sinzi niba ubwo nawe uze kumwakira mu kanya nimara kukwakira. Turi kugaruka kuri kano gahenge kemeranyijweho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kagomba kugira ingaruka ku ntambara. Intambara iri hagati ya M23 na FARDC. Hari abasesenguzi bari kuvuga ngo u Rwanda rwaba rwatakaye mu gatego cyangwa se ruzisanga mu gatego ko kwisanga ruri kujya, ariko uze kumyutinga ndi kuvuga nisubiramo, wajya ufungura mikoro ugiye kuvuga nibyo byiza. Urabukoze kuri mute. Ubukoze kuri mute, noneho ninguye ijambo bari buza gukora unmute. Okay. Nari kuvuga inti abasesenguzi bamwe na bamwe bari kuvuga ko ibyo u Rwanda rwakoze rushobora kuba rwisanze rwatawe mu gatego n'abo bantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi bo baravuga yuko kari agahenge M23 idakwiriye no kukemeza. Abandi bakanibaza bati ibi bintu niba bikomeje kumera gutya babahuza nabo ubwabo bakaba bahuzagurika, niko twabyita, batazi kumenya abarwana ngo ari bo bemeranya ku gahenge. Ikibazo cyo muri Kongo ntago kizabonerwa umuti. Eka mpere kuri wowe, wumvishe ko u Rwanda rwashyize umukono kuri kare agahenge Efure, wabyakiriye ute? Wumvishe bivuze iki? Biriya bintu bisobanuye iki? Ongera none ukore kuri anime. Ndagira ngo okay. Mbere yuko njye mvuga ndagira ngo mbanze mari mu ngenge cyangwa se n'amakosora abantu batekereza yuko harimo abavuze batumva ikibazo cyangwa se batabona bakwiriye kujya mu biganiro. Kugira ngo mbibutse yuko abari muri biriya biganiro ni inzego z'ibihugu zo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari abatekinisiye basanzwe, ntabwo ari aho ngaho, ahubwo ni abayobozi kandi bo ku rwego rw'igihugu, umurongo w'igihugu. Kugira ngo maze numvikanishe yuko abari bari muri ibi biganiro babanje bamenye ngo ni bande, ni bantu ki, urwego rwabo ni uruhe. Yego. Ni inzego zizewe kuko ni inzego zifata ibyemezo muri buri gihugu, haba ku ruhande rwa Kongo, haba ku ruhande rw'u Rwanda, haba no ku ruhande rwa Angola. Kandi ngira ngo nanibutse yuko atari abo bonyine bari hariya, hariyo n'abahagarariye UN, harimo n'abahagarariye EAC, harimo abahagarariye SADC, harimo abahagarariye n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Kugira ngo abantu babanje bumve neza urwego rwa biriya biganiro. Yego. Ikindi ntabwo nsasire numvikanishe ni uko biriya n'ibiganiro bihuza biri ku rwego rwa Kongo n'u Rwanda, bihuza Kongo n'u Rwanda ku bibazo by'amakimbirane bifitanye. Ibibazo biregana hagati yabyo. U Rwanda rugaragaza ikibazo gikomeye kandi n'isi yose izi, ndetse rero muri maraporo atandukanye FDLR kiri hariya, kandi FDLR ishyigikiwe na Kongo. Hano u Rwanda rukabigaragariza ibimenyetso. Yego.
hakaba ikindi kibazo kigaragazwa na leta ya Kongo igaragaza yuko leta y'u Rwanda ishyigikira M23 ahubwo ko yayiteye ubu nta nubwo bareka bakiri ku rwego rwo gushyigikira bavuga ko u Rwanda rwayiteye. ndimo ndahera kuri verisiyo batangiranye ibyo kuba ko bayiteye n'ejo bundi ko bahora bahindagurika mu magambo ariko ibyo bashyize kuri table nambere bavuga ko u Rwanda rushyigikiye M23. Yego nubwo bagiye ntibabibone ariko barabivuga kandi babivuga kenshi atari ngombwa ntari ngombwa. So icyo ushaka kuvuga hano ni ukuvuga ngo iriya nama mu Rwanda ni inama ihuza ibihugu Kongo n'u Rwanda. Igihe rero bari kuri table de negociation barimo kureba amakimbirane afite n'ibibazo bafitanye byanga bikunda buri ruhande ntabwo rwabura kuzana icyo rurega urundi. Aho biba byumvikana. Ibyo ndabyumva ubwo komeza ndaza kugera nanjye aho bibera ikibazo. Tujya kureba kugira ngo duspekire ngo u Rwanda rwemeye ko rufashe n'ibi n'ibindi u Rwanda rwaguye mu mutego tubanze dusome imyanzuro yanditse gute. Imyanzuro yanditse ko bemeranyije agahenge ariko ku mpande zihanganye. Twitandukanye impande zihanganye tubitandukanye na declaration zakozwe na interpretation zakozwe kuri Twitter cyangwa se kuri YouTube nabo bahuriye hose. Ariko mbere uko tubitandukanya turabanza turebe icyo abo bo bari ku interpreting baheraho niba cyo nta nishingiro gifite nahise ni uguhita tubitandukanya gutyo gusa. Reka mbaze mu mezi waza kumva impamvu mbere y'ubu buriya iyo ugiye kuzisengura interpretation z'abantu ahubwo urasesengura no officiel ihari sibyo. Yego cyane dushingiye no kuri background ya declaration zagiye zikorwa si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu inama ziba imyanzuro igafatwa declaration zigasoka zinyuranye n'ibyanditse mu myanzuro ngira ngo ibyo ngibyo tubiziranyeho abantu bose barabizi. Yewe rero nk'umusesenguzi yewe nibaze ku myanzuro yanditse apana declaration zakozwe na declaration zakozwe. Imyanzuro yanditswe ku kibazo cya mu myanzuro yeze kuri 7 none se ureba M23 reka nkubaze gutya uramurikira ikibazo nshaka kukubaza ntibikubuze gukomeza ariko waba uzi abantu bemeranya agahenge abari bo aho ndaza kuhagera abantu bemeranya agahenge n'abafitanye ibibazo n'abari mu ntambara hagati yabo. Nugira ngo simbizi urumva ariko nureba uburyo byanditswe urabyumva byanditswe yuko bemeranyijwe yuko haba agahenge hagati y'abafitanye conflict hagati y'abari mu ntambara babyemeranya nk'abandi bo babyemeranyije nk'abandi aha ngaha babyemeranya nk'ibihugu byahamagajwe ku kibazo cy'umutekano ureba akarere noneho bakabyemeranya nk'abantu buri wese afite icyo ashinja undi umurankurikira. Yego ariko bakumva ko biri bukoreke gute aho ntabwo turahagera. komeza kubera ko umwanzuro urabaho ariko hashobora nyuma y'umwanzuro hashobora no kuva n'indi myanzuro 2 kandi 3 cyangwa 5. Umurankurikira wibuka ko ari urwego rw'abaminisitiri n'ububanyi n'amahanga hazabaho inama y'abaperezida nyuma y'abaperezida bombi nahise izaba mbere yo ku itariki ya 4 ko ku itariki ya 4 nibwo agahenge kagomba gutangira. Nakubwira uko procedure ikurikira ndashaka gukorera iriya nama atari inama ya nyuma. Yego urumva hanyuma ibirebana n'ishyirwa mu bikorwa urumva ni suggestion on a suggéré que on s'est entendu yuko byabyizinya intamba ababayeho agahenge ubuhereye ku itariki ya 4 kugira ngo n'ibindi bintu barimo gushaka kwemera bibasha kujya mu bikorwa hagati y'impande bireba zifitanye ibibazo murabyumva hagati y'impande zifitanye ibibazo zihanganye ibibazo aha ngaha rero niho ugaruka
umuntu ashaka kubyenterepeta bitewe na mawuzi ariho nuko abishaka nuko amuranga umutima amujyana ariko iyo ugiye gukora analyse ku rwego rwa geopolitique na diplomasi hariya ni akagomeko kagiyemo kuko u Rwanda ntabwo ari rwo rurimo kurwana. Ubwo ninde wagobetswe? Ni u Rwanda cyangwa rwagobetse ahubwo rwo? U Rwanda rwagobetsemo akantu kandi gafite ishingiro. Kubera ko rwo rwagarura umupira nyirawo rwagarura umupira abo bireba ngo impande bireba ntizihagarika intambara ku itariki enye n'izibyemera n'izitabyemera birazireba icyo gihe hari u Rwanda ruba rwarangiye ruba rutagihari. Ibi ngibi ndabishimanye nkurikije dekarasiyo yaje gukorwa ndakumva dekarasiyo yaje gukorwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Nduhungirehe yego akora interpretation akora commentaire ku itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa MONUSCO w'agateganyo amwibutsa ko gusoma neza imyanzuro akumva ibyanditse mbere yuko atangaza ibintu ko hatabayeho guhagarika intambara hagati y'u Rwanda na Congo. Kuwo mwanzuro umwe abo bireba abafitanye intambara abari mu ntambara ko bahagarika intambara. Yego ibyo Congo bisinyeho u Rwanda bisinyeho ntabwo babisinyeho. Tuzatanzike abari mu ntambara yo mu Ventura AFC mu Ventura na Congo. Noneho indi myanzuro ikurikije kuri ine hafi 5 irimo ko kwitandukanya na FDLR. Yego kandi ko guhagarika imvugo zo hate speech imvugo zo gushotoranye no guterana amagambo n'inzangano harimo imyanzuro igeze kuri ine ireba ibihugu byombi isaba ibihugu byombi. Reka mbere yuko tugera ku yindi myanzuro irimo hariya reka manze nakire Ephraim na Imini Rabini nawe abanze adusuhuze yangiye n'icyo avuga kuri iriya ngingo nyuma yaho noneho turagaruka ku yindi myanzuro. Rabi amakuru Allo umeze mute? Turi kubasuhuza. Nanjye ndabasuhuje ndasuhuza n'abakumviriza bose. Hari haciyeho iminsi myinshi mwese niko ndi kubasuhuza mvuga hari haciyeho iminsi tutabonana kabisa. Hanyuma Rabi Ephraim uramutinga tudatinze reka tujye ku ntama yacu. Yego ikibazo kiri kwibazwa wari wanacyumvishe nkibaza Ephraim ndi kwibaza ngo mbese ibintu byabaye muri Angola i Rwanda u Rwanda rugashyira umukono iriya sinya ni agatego ku Rwanda na agatego u Rwanda rutezwe cyangwa ruteze ikindi kwanza hera kuri icyo u Rwanda rwateze agatego cyangwa rwatezwa agatego? Jewe ubwa mbere ntabwo mufashe imbere yuko nkwishura icyo kibazo. Yego ufashe usigurire kuko sinabikwirikiranye neza. Mbega iryo itangazo ryasohotse ni itangazo konjwente rifata ryasohorewe hamwe na Congo n'u Rwanda cyangwa ni itangazo ryasohowe na Congo yonyine? Oya byose ibihugu byombi byarabyemeje. Basohoye itangazo riri hamwe. Yego riri hamwe. Itangazo nyine risoza mu byemezo byabereye muri iriya nama niho nako gahenge kanditse imyanzuro yafatiwe muri iriya nama. Ariko je nabonye ikete rya leta ya Congo sinigeze mbona ikete ryasinywe ko n'impande zibiri zari mu biganiro umengo. Mbere bitangira Congo yarabanje isinya ukwayo n'u Rwanda rusinya ukwayo narwo rurabyemeza. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda irabitangaza ko ako gahenge kahari kazatangira ku itariki ya 4. Nyuma yaho noneho rero nibwo twaje kubona n'imyanzuro nayo igaragaramo kari agahenge. Nze nongeye ndebe ko nyibona hafi na okay. Jewe rero ko ndabibona. Ariko rero Rabine amara ihangane nezerevene gatoya. Byaba byiza umusomeye iyo myanzuro. Yego uyangaze kubona ko interpretation akaba erone. Sure. Kuko
icyo kintu cyitwa yuko impande zombi zihagarika imirwano ni umwanzuro umwe ukuye mu myanzuro igera ku 8. Yego. Kandi uburyo byanditse bigaragaza yuko impande zombi zemeranyije yuko impande ziri mu mirwano yego bahagarika intambara uhereye tariki ya 4. Bitaza kumvikana nabi byaba bimusomeye kugira ngo abyumvire neza ko interpretation ataza kuba erone. Nibyo ndiye gukora, reka manze nyimurebere nongere nyigereho ahantu iriya myanzuro kugira ngo nyimusomere umugani kugira ngo ataza kurara, ariko ikiriho cyo impande zombi ntabwo dushobora kuvuga ko zitabyemera, zose zirabyemera, isigaye wenda no kumenya ngo byanditse gute nicyo ngiye kumukorera. Nyine na MONUSCO. Okay, hano ngo deuxième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la République démocratique du Congo, Rwanda, République d'Angola, 30 juillet 2024, compte rendu. Sibyo? Akambere, la deuxième session de la réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda concernant la situation de paix et de sécurité qui prévaut à l'est de la RDC s'est tenue le 30 juillet 2024 à Rwanda, République d'Angola, au ministère de la Relation extérieure. La délégation des deux pays était conduite par Nyakubahwa Thérèse Kayikwamba Wagner, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et uwo nyine ni ministre d'État na ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de francophonie de la RDC. Hari kandi Olivier Nduhungirehe, akaba ari ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale du Rwanda. Akazana les chefs de délégation congolaise et rwandaise ont été reçus en audience par son excellence João Manuel Goncalves Lorenzo, président de la République d'Angola, en sans qualité de facilitateur désigné par l'Union africaine et champion de la paix et de la réconciliation de l'Union africaine. Ibyo ni byari byo, iyo ni gatatu. Izindi point zirihe mwaka byaramo alala izitundi point ko nsoreje kuri dutatu se imyanzuro miremire rwose miremire ko zigeze ku 8 warugeze kuri gatatu, ariko ingingo ya Rwanda niyo po ya 6 gusa sure nibyo bireba so ok. Au cours de la réunion ministérielle, les partis ont étalé des conclusions de la réunion ministérielle de Rwanda, le 9 mars 2024, et ont pris note de cette nuit. Le 26 avril 2024, le gouvernement de la RDC a soumis la facilitation sans pas de neutralisation des FDR. B. À son tour, le 6 mai 2024, le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. 5. Les ministres ont reconnu que la situation sur le théâtre des opérations s'est considérablement détériorée, ayant pour conséquence, entre autres, l'aggravation de la situation humanitaire. 6. En fond de ce qui procède, les ministres ont décidé ce qui suit. C'est les faits. Il y a c'est les faits. Ils se sont accordés sur un cessez-le-feu entre les partis en conflit à l'est de la RDC qui entrera en vigueur le dimanche 4 août 2024 à minuit heure locale, supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement de 3 pays et d'autres entités, le cas échéant. L'opérationnalisation du plan de neutralisation du FDR. Ariko nakuvuga ko yini yego none se akangako okay tukiri kuri ako ngako reka tugaruke. Rabini, wabyumvishe noneho rero ko imyanzuro y'inama bose hamwe bari kuvuga bati nuko biteye agahenge kabeho.
nabyumvise ariko icyo nashaka namaze kukironka buriya. Ils ont pris la décision de mettre en place le cessez-le-feu qui entrera en vigueur le 4 entre les parties en hostilité. Ako kantu kumve neza hagati y'impande ziri mu migwano. Impande ziri mu migwano rero ni izihe zotuma u Rwanda rusinya agahenge kazohera itariki 4 nuko hari mu ijambo FDLR. Sinzi ko wavyumvise kuko u Rwanda uretse noneho ari mu migwano. Ntiruri mu migwano mugabo abanyarwanda bari mu migwano ni FDLR. Ubwo nimba FRDC cyangwa leta ya Kongo ishimye gushiraho agahengwe ko guhagarika imigwano, nuko FDLR izohagarika imigwano ikareka kugwana na M23, hanyuma bamaze guhagarika bakinjira muri ako gahengwe ibiganiro bikabandanya, kuko hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Kongo nta migwano ihari. Sanongera kunsobanurira ikintu uvuze kuri FDLR. None se u Rwanda rwaba rwari ruhagarariye FDLR rabisi nzi ukuntu FDLR uyivuzemo u Rwanda rwasinye nkaho ruri ku ruhande rumwe, ahubwo Kongo tuzi ko ariyo ihagararira FDLR, niyo yaba rero ahubwo ubwo yarasinye FDLR. U Rwanda twe turi kwibaza ngo rwasinye kabuki. Ibihugu biri mu kutumvikana, reka dukoresha ikirundi n'ikinyarwanda n'ibyo byiza. Ibihugu bibiri biri mu kutumvikana hagati u Rwanda na Kongo ntibiriko birumvikana bivuye kuko FDLR iri hakurya muri Kongo kandi iri kwifasha FRDC imigwano. Nimba rero leta ya Kongo ishimye ko ico cuka kibi kiri hagati y'u Rwanda na Kongo gihagarara, nuko ija kumvisha wa mucuti wayo FDLR aribo banyarwanda bari muri Kongo ko bahagarika izo hostilité bakaja mu gahenge. Ubwo ibiganiro rero hagati y'u Rwanda na Kongo bikabandanya. None se M23 iza bihagarariwe nande? Yoyo izahagarika imirwano ite? Nkurikije ibyo uri kuvuga, izahagarika imirwano ite? Izaba yabwiwe n'iki? None bakwisanga bahagaritse agahenge abo kuri urwo ruhande, kuko ni nkaho ibyo uvuze n'ubundi biraza kwiyempurika ku ruhande rumwe ari rwo leta ya Kongo binyuze muri FDLR babo babwiwe n'u Rwanda. Nkurikije uko bivuze bikaniyongeraho FARDC yabwiwe na Kongo, abo bose bazahagarika imirwano. D'accord. None M23 izabihagarika ite? Erega M23 yarayisohoye n'itangazo iravuga iti iryo hagarika ry'imigwano ntirituraba kuko ntitwatumiwe. Uri kurumva? Ni ukuvuga umuhuza Joao Lorenzo hariho igice yabwirizwa gutumira atatumiye, yaretse kugitumira kuko kitari mu nshingano ziwe. Wewe bamuhaye guhuza u Rwanda n'iki na Kongo. Ni ukuvuga rero M23 yabwirizwa gutumirwa muri ibi biganiro biheruka. Urazi ko hari n'ibiganiro biheruka kubereye Entebbe mu Uganda. Agahengwe hagati ya M23 na Kongo kari kuvugirwa muri iriya mishikirano yabereye i Entebbe. Bo ntibanemera ko yabayeho. Bo ntabwo bemera ko byanabayeho. Bisobanuye neza rwose. Yego. Abisobanuye neza ariko sindabyumva n'ukurefure. Icyo ntari numva M23 ubwo hari ikindi kibazo twari dufite hano turi kwibaza ngo mbese M23 ikwiye kubahiriza ibiri muri aka gahenge. Ngaho ni mutinsubize basi wenda niho ndi bubyumve. Icyo bishatse kuvuga ni uko ngo hagati y'ibihugu byombi biri konsiya ko hakwiye ko hose selfie. Urumva byumva? Ibyo bishatse kuvuga agomba ko hose selfie muri prealable zishoboke. Niyo desarmement yo kwaka intwaro FDLR ntago yabaho harimo intambara, harimo ibintu byinshi cyane bikwiye gukorwa. Ariko se buriya dusesenguye ijambo ku ijambo, uretse gato fure nidusesengura ijambo ku ijambo, icyo kintu cyahakwiye uri kuvuga turaza kukibonamo buriya si nkaho ubwo ari agahenge bavuze azifu karahita gakoreka. Ushatse ko reka mubwire niyo mpamvu nyine le parti concerné urumva hari mu mwanzo bavuze ngo wagomba guhagarika imirwano hagati y'impande ziri mu mirwano. Rero uruhande rumwe rwamaze gukora declaration yuko ayo masezerano atarureba, biravuga ngo
Kongo niziganye nabo uburyo bazahagarika iyo seserefi nicyo network zawe hariya impande zombi zemeranywa kuri principe murabyumva. Hanyuma impande bireba rero ziriya conflit zikwiye kwicara zikaganira zikemeranya kuri iyo seserefi, niho kubahamagara ngo nibumvikane bahagarika imirwano, kandi niko bimeze. Nicyo ibihugu bibiri bitatu byasabye. Umwanya magambo niki ibihugu bibiri byasabye Kongo. Urumva hari ibyo Kongo isabwa, hari ibyo Rwanda rwasabwe. Aho urumwanyumva. None se ibyo basabye babisabye ababifite, hari uruhande rega rubifite batari kureba, kandi muri seserufe ruba rugomba kuba rwasabwe ne muri manda ya Lorenzo nk'uko Rabina arikubwiye, ntabwo harimo guhuza M23 na FARDC nako na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Manda ya Lorenzo yahawe na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika ni uguhuza amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo, hagati y'ibihugu. None se ku bwanyu ikibazo cyanjye utakibagiwe, M23 ikwiye kuzubahiriza ibikubiye muri kano gahenge? Mefrem tukiri kumwe nubwo mbona network ze ziri kwanga gato, ariko nawe Meki tukwakire mu kiganiro ikaze. Urakoze cyane. Rabi bukomeje mu gihe Frema kiri kugundagurana na network ziwe aze kuba mutinze, ndabona nagiye. Waba ukomeje ikibazo cyane kiri kukubaza, ni wowe n'ubundi ubizanye ibyo kuvuga yuko ukurikije uko ubibona agahenge kemeranyijwe kari hagati ya biriya bihugu. Naye ndabaza ngo M23 nabo nk'uruhande ruri mu ntambara bazemere bakurikiza ibiri muri kari agahenge, cyangwa bikomereze gahunda zabo? Uko ubibona wowe urabona bakora gute? Erega ikintu cya mbere murakwiye kumenya yuko leta ya Kongo iri mu ntambara n'imigwi ibiri itandukanye. Iri mu ntambara yeruye n'abaturage bayo ariyo M23. Iri mu ntambara novuga iri mu cyuka, kuko icyuka nacyo kibyara intambara hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Kongo biciye kuri FDL. Ubwo rero Lorenzo agejwe guhuza u Rwanda na Kongo ku kibazo cya FDL. Hanyuma uriya nawe Kenyatta agahuza abavuka Kongo ariyo M23 na Kongo ubwayo. Ubwo rero nimba basinye amasezerano yo guhagarika intambara, basinye amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'ibihugu, ntibasinye amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'abatura Kongo bariko bagwana na leta yabo. Ico tucumvikaneko neza. Hagati y'ibihe bihugu rero ko nta bihugu tuzi biri kurwana gato, hagati y'ibihugu ni wowe ubivuze. None ibyo bihugu nibihe ko nta bihugu biri kurwana tuzi? Biri kurwana, henda kwereka igituma biri kurwana. Nuzeye FDLR nta wanka konkanye na ngo gwaye amahere, mwemere ko abanyarwanda bateje uruhagarara muri Kongo. Uri kuntegera? Iyo ni intambara iri hagati y'abanyarwanda n'abakongomani, ibwirizwa guhagarara biciye mu biganiro. Ari nkaho Lorenzo abwirizwa guhuza abanyarwanda n'abakongomani. Niyo rero Lorenzo ategezwe gutorera umuti. Kagahengwe rero turiko turavuga, bavuze ngo entre les parties en conflit. No kuvuga u Rwanda kugira ngo ruhagarike kugiranira imigenderanire mibi na Kongo, nuko FDLR zitoregwa umuti. Ngira ngaho turiko turahumbikana. Nazizo FDLR ziri gufatanya na Kongo ingwana. Bivugwa ngo nibanzi ku Kongo nibanzi kure FDLR mu migwano yose ikira zikoresha, babanze baje ahantu nimba bademobilizwa, nimba bagira ivyo ntavyo nzi, hanyuma uzosubire wumve ko u Rwanda rusubira kurekarana ikindi kintu kuri Kongo. Imigenderanire izohita iba myiza. Reka nze gato katubanze twumve Meki turagaruka. Meki, aba bagabo barimo baragerageza kunsobanurira igisobanuro cya sinya y'u Rwanda ku gahenge kasabwe kagomba gutangira ku itariki ya 4 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'impande ihanganye nazo kugira ngo amahoro aboneke muri Burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ariko njyewe ntabwo ndi kubyumva, kuko nasobanuriwe ko mu gahenge iyo impande zanganye arizo zikemeranyaho, impande ziri mu ntambara nizo zivuga ziti habeho agahenge.
kandi impamvu ntari kubyumva zirimo no guhurirana ko hari n'abandi bantu benshi hano ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye bari kuvuga bati u Rwanda ruzasanga rwaguye mu gatego ko kwemera ibyo Kongo irushinja byo kuba rutera inkunga M23. Ndashaka kugira ngo numve wowe igisobanuro wahaye iriya sinya y'u Rwanda kuri kariya gahengeme. igisobanuro cyayo ni uko u Rwanda rwemera ko ruri muri noza ruri muri mu byo Kongo irushinja rwemera guhagarika imirwano cyangwa gushyiraho agahenge kuko rufite ukuboko cyangwa se rufite icyo rukora mu mirwano cyangwa se mu mutekano nk'icyo uri hariya ubundi nawe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma u Rwanda na Kongo bemeranywa ko bagomba guhagarika bagomba gufata igihe cy'ibyumweru bibiri yego bahereye ku itariki ya 4. Oya nta gihe kazarangirira ibyabo ntago biri kuvuga igihe kazarangirira, bavuze ko ari uguhera ku itariki ya 4 ariko igihe bizasoreza cyo ntago bari kukivuga. So kwemera guhagarika intambara uko kubayiri sibyo rata cyo nicyo nge nakubwiye ariko intambara ziri byinshi uko bamaze iminsi bari mu ntambara z'ubutita, intambara z'amagambo cyane uhereye ku ruhande rwa leta ya Kongo mwaraza akabwira undi ati ondera udati so intambara ubwayo bayirimo wenda icyo ntabasha kumenya ni iyihe ntambara uze gusomera muri ayo masezerano. Intambara bavuga ni ihuje M23 na leta ya Kongo, ni intambara iri hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta kindi. Impande zihanganye zo hari izo twari tuzi, nahubwo ndumva nawe uri gushaka kuvuga izindi zo mu ntambara y'ubutita, ariko ubundi zo twari tuzi ni M23 irwana na leta ya Kongo irimo coalition. Ubwo rero iyo nicyo navuga uko icyambi byari bizwi u Rwanda rwazana kuri muri PRC intambara. Icya kabiri batuzi ko intambara bari rwana M23 na leta ya Kongo hari ibyo tuvuga ngo FDLR muri Kongo, ibyo n'u Rwanda rubivuga n'abandi babizi ko hari bivuga. Rero ntabwo mvuga ko u Rwanda rwazana intambara wenda iri hagati yabo na FDLR, ntabwo ari byo uvuga ko iyo guhagarika intambara ye ntabwo wenda nubwo yuko nta kintu muri ibyo tangazo bisobanura ngo u Rwanda ruhagarika intambara rwanaga muri Kanyarwanda rwanaga muri Rubero rwanaga muri Mafurwa rwanaga cyo bavuga ngo binajyoga agahenge mu mutekano muke uri hari ninde siri kuteza ninde uri muri party na muhari cyo irabera ibyo bisaba kwita wenda umuntu ukurikira sure rero abari amasezerano y'umwiza hano abantu bose bakiriye nabonye kiri aho nuko arimo kurinda Ephraim uramutinga ni Ephraim ndi kubwira ngo akore amutinze, ndabona network zitari stable. Ngo nabyo ashobora kuba atabyumvishe mutinga Ephraim mutinga yego ni muranyo ndakumva ubwirane harimo kujisha ko impande zombi zasinye amasezerano ndetse u Rwanda rwasinye amasezerano yo guhaga yo gutanga gahenge ako gahenge karatangwa hehe mu bihe bice imirwano iri kubera hehe iri Rwanda mu Rwanda ko bari ku Rwanda cyangwa ne M23 na Kongo bari ku Rwanda mu gisirikare cya leta aho ngaho nibyo ushobora guhita wibaza. Hanyuma ikintu ushobora guhita wibaza M23 nyuma y'aka gahenge niba kwemera u Rwanda na Kongo bemerewe kugira agahenge hanyuma imirwano bakayihagarika kuko bivugwa muri aya masezerano, M23 izayubahiriza nkandi kuyihagararira u Rwanda. Yanavuze ariko ko itazabyemera, yavuze ko itazabyubahiriza. Yo wenda icyo tufite kugeza ubu nuko ivuga ko itazabyubahiriza bitayireba. Aho ngaho rero harimo game rwango hagati y'u Rwanda nako ari muri gukina umukino usa nkaho ari ukujijisha umundi
narabibonye honorable Victor Rutaremera bigaragaza nta masezerano y'igitsuri atari n'icukanye nkurikije uko nayabonye. Cyambere cyo uri kurwana ari nawe mu acteur principal ntago ari muri aya masezerano, nubwo bivuga ko nawe ashobora kuba yamagawe i Rwanda nyuma y'ibiganiro. Hanyuma basinya amasezerano n'abantu babiri. Rero ntago mbona ko imbere twegeze sinya amasezerano yasinywe n'u Rwanda na Kongo kubwibazo bwabo bafitanye nabo. Rero uko nabyumva Shadrack. Bosco mwiriwe neza? Mwiriwe Shadrack. Meze uti? Rabini na Meki ndabashuje mwese. Na Ephraim turi kumwe nuko network ziri kumuzengereza. Nari maze kumusuhuza mu kanya twavuganye. Okay. So, nguhaye ikaze abagabo barimo Ephraim na Rabin bari kugerageza kunsobanurira inkomoko ya sinyatire twabonye ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga yabereye muri Angola, by'umwihariko turi kuri point y'agahenge basabye kateje saga. Reka bari ko mbivuga kuko abantu bari kuvuga bati noneho bibanza igisobanuro cy'uko u Rwanda rwemeye ko ruri kurwana muri Kongo nk'uko Kongo ijya birushinja. Bosco wowe wabibonye ute biriya bintu iriya sinya uyihikiye igisobanuro wowe? Urakoze cyane Shadrack w'icyo kibazo. Iki kibazo rero ndaza kukigusubiza nk'abantu bakurikirana YouTube. Ndaza kukibahamo mu rugero ruvuga ngo umuntu ashobora kwandika title y'ikiganiro yakoze kuri YouTube agashyiraho ngo General Kiko kitambwe noneho byamucikanye. Ikaba iyo ni title yanditse ku kiganiro agapostinga gutyo. Ariko mu biganiro mu nkuru nyirizina iyo yakoze akavuga ati ingabo zikomandingwa na Kiko kitambwe byazinaniye gukuramo Kanyabayonga. Byamucikanye birimo. Yego. Urumva ko nta byamucikanye irimo muri ibyo bintu. Nta hantu bigaragara ko byamucikanye, kuko kuba zananiwe gukuramo Kanyabayonga ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe ko byazinanira nk'uko bisanzwe no ku bandi bakomandazi bose. Cyangwa General Kabundi none warerekeza he? Ubwo niba ndi kukumva neza wowe uri kuvuga ngo ni agahenge kuko ariko byitwa nk'izina ryako, ariko content ntago hazaba harimo agahenge. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga muri ibyo ni ukuvuga ngo mu bintu bavuganye i Rwanda n'ibintu byanditse biri clear. Mu bintu baravuganye batese muri ibi biganiro turimo habayeho uburyo mwebwe muri kurwana na M23 mwaretse gukomeza gushotorana nabo mu Rwanda. Natwe nk'abanyarwanda mukaduhamo akazi ka supervising kureba yuko ibyo bintu mwemeranyijwe bishyirwa mu bikorwa, tukanareba ubirengaho. Atari uko M23 wihari, ahubwo ari uko abari kurwana bagaba ibitero ari bo bahari. Abagaba ibitero nibo FARDC, nibo leta ya Kongo, nibo babwirwa. Noneho rero u Rwanda nk'umuntu uhari nawe mu karere kandi uri muri ibyo biganiro bakavugana bati ibi bintu kugira ngo bishoboke nimutagaba igitero kuri bari abantu intambara izabituje. Mwaba murekeye aho kugaba ibitero kuri bari abantu tukareba ko ibi nibi byajya mbere mu gihe turi muri iyi process. U Rwanda rwo ruri kubaza ko uravuze uti u Rwanda narwo ruri mu kubisaba Kongo uti mwamuretse kugaba ibitero kuri bari abantu turi ndi kumva ko ni M23. Yego. Nubwo bo badahari, nubwo bari abantu badahari, ariko sibo bagaba ibitero. Ugaba ibitero bwarazwe. Bo nk'abayicaranye bazugaba ibitero niwe bari kubwira. Waburekeye aho kugaba ibitero kuri bari abantu tugatanga agahenge kubw'amahoro y'abaturage. Ikindi kubw'abaturage gutaha kubwa humanitarian ibintu nk'ibyo. Ariko bibwiriye nde wa muntu ugaba ibitero. None se Bosco ukiri aho urabona ari umwanya mwiza? Urabona Bosco banza unyumve ndakwinginze. Urabona u Rwanda yaba ari umwanya mwiza wo kuvuga icyo kintu ruzi ibyo rujya rushinjwa na Kongo ko ari rwo ngo ahubwo barwana? Ubwo byaba ari igihe cyiza cyo kugira ngo ruze kuvuga ngo waba uretse gutera bari abantu. Urumva abicaranye
abicaranye babiri na mediator uri hagati yabo. U Rwanda cyarujyanye muri biriya bibazo bya Kongo ni umutekano warwo na FDLR nk'abana b'u Rwanda bari muri biriya bibazo. FDLR ntabwo yajya hariya uvuga ngo tuzataha ngo byagenze gutya ngo ngo ntabwo twenda gutaha ngo iki n'iki, kandi bafite ubacumbikiye ni u Rwanda rwagiye kuvugana nawe. Abana bacu bari gupfira muri izi ntambara zanyu iki n'iki, ubundi nicyo kiba cyajyanye abanyarwanda. Ikindi aba bana bacu b'abanyarwanda barazana umutekano muke ku gihugu cyacu, nicyo kiba cyajyanye abanyarwanda. Noneho rero abanyarwanda bababwira bati ariko noneho n'abanyekongo ni abavandimwe, izi ntambara zirababangamira gutya na gutya, se mwebwe mugaba ibitero mwaba muretse kongera kugaba ibitero? Nge nuko mbyumva, ntabwo mbivuga nk'uwari uri muri izo nama. Ndabyumva. Mwaba murekeyeho kugaba ibitero kuri aba bantu, intambara agahenge kagakomeza kagisipandinga kugera ku itariki 4 z'ukwa munani. Yo bati ya ibyo twabikora biroroshye, twabishobora. Noneho bo bajya kwandika, niho nahereye ingero z'uwandika ati Kabundi arerekezayo. Noneho mu kiganiro cy'ibyo yakoze ntusanga abantu bari kwirukanka kuri Kabundi, ahubwo ugasanga ngo ingabo za Kabundi ingabo Kabundi ayoboye ntabwo ziri bushobore, simpamya ko ziri bushobore gukuramo ingabo Afande Makenga ayoboye. Ugasanga naho ubundi nicyo ngicyo avuzemo. Urumva ko title y'ikiganiro yanditse itandukanye n'amagambo yavuze mu kiganiro. Ese kubwawe General Kabundi ayoboye ingabo General Kabundi ayoboye ntabwo mpamya ko ziri bushobore kwirukana ingabo General Makenga ayoboye. Title y'ikiganiro na title n'ibivuzwe mu kiganiro ni ibintu bibiri bitandukanye. Noneho nibi bya Rwanda rero, urumva ukuntu Rwanda bavuze, mwarekeraho mwaba murekera kugaba ibitero tukareba ko hashoboka ko twakuza igihe cy'ibiganiro, igihe cya ceasefire ikexpandinga ikagera ku itariki 4 z'ukwa munani, tureba uburyo mu gihe turi muri iyi process yo kureba uburyo ki mwakomeza kumvikana natwe tukaba tuvugana uburyo ki mwaduha abantu bacu bagataha tukabona amahoro, namwe mukayabona kuko mubayababuza harimo abana bacu b'u Rwanda. Aho ngaho rero Kongo yajya kwandika ikandika ka kantu gusa, ntishyiremo uko ibintu bimeze, ahubwo igashyiraho iti ntabwo ari Kongo yanditse, inama yose yanditse ko bemeranyije agahenge, ndetse n'ikiganiro Minisitiri Nduhungire yahawe nawe yakemeje. Ndumva ntabyo ufite byo kushinja Kongo. Ndakuzanira twasinyanye n'u Rwanda guhagarika ku expandinga ceasefire kugera ku itariki kwa munani. Ikindi agashyira ibyo bintu bumvishe ko byavuzweho byo ku expandinga, ariko bumvishe inzira byajemo. Twumvikanye n'u Rwanda ku expandinga ceasefire kugera ku itariki 4 z'ukwa munani. Ntabwo uvuze inzira byavuzwemo, ariko uhisemo gushyiraho icyo ngicyo kugira ngo uhe title bya bindi by'ushinja ubihe title. Minisitiri Nduhungire nawe mu byo yemeye ko basinyanye kuko icyo basinyanye ni u Rwanda rwari. Minisitiri Nduhungire niwe wariyo, ntabwo yavuga ngo nagiye mu nama mbayo tudasinye. None si byo bavuga ko hazabaho ku expandinga ibi bintu bya ceasefire, nibyo yego twabivuzeho, ariko ntabwo agiye muri details z'uburyo babivuzeho. Ushobora gusanga uburyo babivuzeho ari ubwo buryo nkubwiye, ariko ntabwo Minisitiri Nduhungire ku bwawe urabona ko u Rwanda nta mutego rwatezwe buriya. umutego mu kwereka abaturage Kongo ibiwutega igihe cyose ibonye platform niyo yaba narakubwiye ngo niyo baba baje muri birthday pari y'umwana wawe bahava bavuze ko u Rwanda rwabateye, icyo nawe urakizi. Yego, umutego abawuteze mu byo yereka abaturage, ariko mu byo bavuganye nyirizina wababizi. Ese twavuganye ko habaho ceasefire yacu hagati ya FRDC na coalition yayo na RDF? Oya, kuko RDF ntayiriyo, ahubwo ibiganiro twageze byajemo ese icyatworohera mu gihe tuganira. Mwebwe ntimwaba muruhutse kuba muri kurasana n'abari abantu murasana mukarekera kugaba ibitero, kuko nimutabagaba ibitero dukurikije uko tubona ntabwo bazabagaba ibitero. Ibindi tugashyiramo
abantu bacu aba expert bacu mu iperereza bagakurikirana kureba ko aba bantu babagabaho ibitero cyangwa se mwebwe mu bigaba. Ese ubundi Bosco konzi ko hari amakuru ujya ugira ku biturika nikatubahirizwa, especially nka M23 nitabyemera bazayigira bate? Kubera ko M23 nta hantu yasinye, ubwo ngubwo byasaba yuko nanone ubwumvikane bw'abanyarwanda n'abanyekongo bibaye katubahirijwe, haba hasigaye ese umubano wacu n'u Rwanda wagaze gute ko twebwe twa supervisingaga ubundi bibaye bibanye neza. Byaba bivuze ngo abasupervisingaga kuko M23 bacitinze bagiye gufatanya kurasa AFC, ariko umubano wabo sura bibemerera. Niyo mpamvu hahita hazaho noneho rero ngo na amasezerano yo kuvuga yo kwandika kuri social media gusa nta kintu amaze, kuko ntabwo umubano wa Kongo n'u Rwanda mu gihe cyose gishize Kongo irega u Rwanda rushinja ibyo bintu, ntabwo umubano wabo mubona bafatanya kuvuga ngo uyu ntiyatwumviye reka duhangane nawe dufatanije. Icyo ntikiriho, bihita bihindura ya masezerano rero, amasezerano ameze nk'adahari. kubera yuko supervision iyo supervisinga wakagize na solution. Wakagize na solution. Na solution rero izaba hagati y'abantu babiri batumvikana. Murakoze Shadrack. Ndagaruka nibiba ngombwa. Rabi, reka noneho nawe numve ko uhuza na Bosco base kuri iyo ngingo. Aravuze ati nta masezerano gusa, ni ibintu byanditse gusa, ntago bifite impact. Wowe urabona ano masezerano ndavuga nk'aka gahenge, urabona hari ikintu twakwita nk'umuzi gafite umuzi cyangwa n'ubundi ni ibintu biri mu mpapuro gusa? Unabihuze na kira kibazo nayimubaje cyo kumubaza ngo mbese ubundi urabona Republika ya Demokarasi ya Kongo itabonye undi mutego, noneho twanakwita rugondi hene itegura u Rwanda ku buryo cya bindi irushinja bishobora kurufata. Reka mbere kuri ico cyo kuvuga uko ari umutego. Bosco namyutinge kugira bitatu buza kuvugana. Reka mbere kuri ico uvuze ko ari umutego. Umutego mugabo n'umutego w'umwana w'ubwana. Ndakwereka igituma ari umutego w'ubwana. Iyo ababoka baye bumvikana na M23 bakavuga bati M23 aho mvuga Kongo, mvuga leta ya Kongo, iyo abayoka baye yumvikana na M23 kacibyeti rero M23 hagarika imigwano kugira ngo biboneke yuko u Rwanda rwasinye mu kibanza cyanyu guhagarika intambara. Aha gatego kahita gafata. Mugabo wibuke ko M23 iza yavuze yuko bitayiraba. Yumvikana ko bari bateze umutego u Rwanda kugira bace bavuga ati none ntimubona ko bahagaritse intambara aribo bariko baragwana muri Kongo. Umutego wari ubu rero wahejeje gusimbukwa kuko M23 yavuze ati ivyo nibituraba twebwe biraba u Rwanda, nimba ruri mu ntambara na Kongo rurahagarika. Hari ibivugo hari n'ibikorwa. None se ibyo ni ibyavuzwe, none nibiramuka bishyizwe mu bikorwa tukabona agahenge kari kubahirizwa? Akahe kandi M23 yahejeje guhakana ko bitayiraba. Hari uguhakana nyine mu magambo ariko mu bikorwa tukabona birabaye. Mwese niba kubahiriza Rabini, reka ino ntambara ni imishyano yabo byose harimo urujijo. Icya mbere ikindi naco Rabini, kandi nk'ugumana gatoya kuri icyo kintu cya Sizifa uribuka ejo bundi AFC yasohoye itangazo ko yabanje abanga agahenge, misi y'agahenge katigeze gatungana. Iyo yabigizwe agahenge gahari ariko ntikatunganye kuko FARDC ize gute yarabateye yaranabagize banafatamo n'ibica ahubwo. Jewe ikintu cya mbere mba anabivuze mbere na mbere, ino ntambara irimo gemo y'amacabiranya buryo bizagutanga kubona ukabona M23 na AFC mu minsi mike igihe muvuga ngo yagahenge bigaruriye ahantu. Ese ubundi bari kurwana muri za Masisi, ari joro barwanye, none se ubwo barwanye none se kucyuta navuga ko tutagomba nabone kuzatungurwa tugiye kumva tukumva M23 yarangiye biturutse mu bintu byasinywe n'u Rwanda. Irangira gute se? Ubundi yarangiye bigeze mu masezerano basira bwiye ngo banga muri koze zayo Nino ujya gukontorora saga yenge kubahirijwe nikatubahirizwa se utakubahirije zabiki mekanizme ya ad hoc se ntihari.
hari iriya ad hoc iyo ad hoc mbega ko intambara yatanguye ihari kubera itayibujije gutangura yari irindiye kuzoyihagarika yamaze gutangura. Meki komeza kugira ngo mbone uko numva na point ya Rabini neza. Yewe ikintu mbona cya mbere cyo nuko ibi biganiro by'abakuru b'ibihugu ibiganiro bitimba abayobozi b'abadiplomasi ibiganiro biri gutinza bifite ibyo biri kurema muri iyi ntambara ihari ndetse no muri mwuka uri hano hagati muri ibi bihugu. Icya mbere cyo nuko Kongo iragumya iterambere cye nk'iri mu biganiro nibonye agahenge ariko siko biri kuko yanabi misi yashizeho zivuga ngo iri mu gahenge ikavuga igasakuza ngo bahiteye ariko abandi bakagumya gufata ibice rero bimbona icya mbere cyo nko muri isize faya Kongo yariteguye ku buryo bushoboka bwose mu kurasa ndetse no kurasa gufata ibice byose yambere yatwaye barakubwira bati itariki 3 zishobora kutazarenga tutarigarura ibice byacu imbere turayafashe. Rero nayo yariteguye rero kumbwira ngo wasinya amasezerano yo guhagarika imirwano uyihagarika ukora iki uzayirenga akarwana hazaba iki ninde uzamuhana bizamutwara iki ari ibintu byinshi byo kwibaza ntago mbona ko ibi byose ni ukutujijisha batwereka ko imirwano yahagaze ariko nta hagarikwa ryayo mbona nta n'icyo mbona bizahindura jewe ni igicupuri gusa. Ngaho komeza Rabi komeza ku bibazo byanye niba ubyibuka nakubazaga nti urabona nawe koko ari igicupuri ni ibyo ngibyo meka nasorejeho urabona ari ibicupuri cyangwa hari akantu karimo nabihuza n'uriya mutego murarushwa ni iki buriye erega FRDC no leta ya Kongo niyo muntu wa mbere ari muri conflict niyo parti ya conflict itagomba yuko imigwano ihagarara iyaba yari ibigomba biba byahagaze imigwano iba yahagaze kuva kera igituma atari ibigomba ubwa mbere ijya guforcinga kuganira n'umuntu atari mu ntambara ico ni cyambere irenganye uri mu ntambara ikacitora wa wundi bariko baragwana ikamwita umunyamahanga kugira ngo ibintu bidindire birushe kujiwa ndabaga nkuko mubivuga. Ikindi wibuke ko amafaranga asohoka intambara iri kwiraba muri Kongo abenefisiwa n'abantu benshi batagira izina. Ubwo rero kuja gusinya amasezerano natahagaze y'ibicupuri nkuko no kugira ngo ya ntambara ikomeze u Rwanda nago kurutegeka ngo ni rusinye mvuze gutegeka umengo mvuze ko habaye mwagahari aragenda i Rwanda akabona bene intambara yobabaje ntibirikira bababaza aho gahita avuga ati bo shira ku mukono nitahire cenje gucunga u Rwanda rwanje namwe mu birabareba muzosigaraho ngaho mwaka muzoba mushaka ko intambara ihagarara tuzoza twicare turaba umuti w'ingene iri buhagarara hagasinya kitahi none bigaruka kugirira ingaruka ntibigaruka kugirira ingaruka Kongo kandi ariyo yabishatse nuko je ngibona ubu niko bimeze amasezerano azagira ingaruka kuri leta ya Kongo n'ubutegetsi bwayo kubera ko icyambere uwo Rwanda biramuzi n'umuturage wayo yijisha mu Rwanda Makenga Colonel Hesi mu gisirikare cya Kongo uyu ntuza bya Mungu Bodu urebe utwana b'abasirikare baba muri Mventura babaga muri FARDC bari abayobozi ndetse urabafasha bagize u Rwanda bafite matrikire mu gihugu muri ntuza yawe mu gisirikare cyawe umvize nkaho uhumye n'impumyi Kongo imeze nk'impumyi ndaho yigendera bayijisha u Rwanda rwo rukaza rukayifasha kuba impumyi rukemera kujya muri uwo mujyi wo kuba rwitwa ngo ruriyariye rwo ruri inyuma ya Mventura ariko kubiri inyuma y'umuntu ni wowe uri muri action cyangwa uri muri action ni uri gukora Mventura iri gukora ubari inyuma n'umuntu ubari inyuma nyine ntacyo ashobora niba anavyemera ntacyo ashobora gukora kirenze icyo utumbere n'intumbero yawe sije nagomba ko Kongo ishobora kuzagira hijyaho mu gihe ikibarago u Rwanda uko ubwayizi abayobozi b'Indowa zabaririnze ishobora no kuhamagara kabwira ati mwebwe mwitoremo abagomba kuza tukicare mu biganiro turibe cyakora none se ko bijya bivuga ko bahamagara babisimwa yabahamagaraga cyangwa bagatumaho Makenga kuba bahamagara kabwira ati none twicare tujyane imishyikirano birabananiye ariko se gutumaho u Rwanda ruzajya nyine
kuko umutekano muke uri mu karere ariko u Rwanda umutekano muke abari kuwuteza bose yaba abazarendo yaba FDR bose bavuga ko yari yamere birukanye ndetse bazaza mu Rwanda banga ingaruka n'ubundi ziri ku Rwanda kuba u Rwanda rwayeyo kigikajyayo Burundi bukajyayo n'abandi bakajyayo ni ibintu bisanzwe rwose by'ibihugu biri mu karere. Ikibazo cya nyuma nshaka kugira dusorezeho mwese muraza kugitangaho comment uko mu cyumba ndeka turahera no kuri Bosco kwanza ni ikibazo kuko u Rwanda ntago ari akarwa niba ariko nabivuga rutuye ku isi iriho n'ibindi bihugu n'abandi bantu bafite ukundi kuntu babona ibintu niyo mpamvu tujya tunabona amatangazo ibihugu nka Amerika ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abandi bantu batandukanye bajya bandika bakavuga ngo u Rwanda ruvana ingabo muri Kongo muziko na raporo y'umuryango w'abibumbye ujye bivuga ariko u Rwanda rukavuga ko ntazo rufiteyo ndashaka kugira ngo numve ukuntu muzongera ndavuga u Rwanda ruzongera kubasha kuvuga ngo nta ngabo dufite hariya mu gihe bazaba bavuze bati ukura ingabo zawe hariya zimwe wasinyiye agahenge nicyo turi busorezeho icyo gihe ruzabibasha Bosco niba mubona koko nta gatego rwatezwe icyo gihe ruzabisubiza gute? Urakoze Shadrake mu bintu nasobanuye imbere mvuga nakubwiye ibya titire n'ikiganiro kiri hariya iyo abanyekongo bagiye kwandika ibyo bandika batoranya ijambo rimwe mu byavugiwe mu nama ijambo rimwe ntibarebe n'imvano y'ijambo ariko iyo bari abagiye kuvuga bo basoma imyanzuro y'inama yose n'icyo abantu basinyiye urumva mbona hereye nkubwira tayito y'ikiganiro n'ikiri mu kiganiro yego urumva kuko mu kiganiro njye natanze urugero rwa YouTube kuko abantu batwumva bari kuri YouTube ukumva izina ry'umuntu rijemo rimwe gusa nta nubwo rivuze ibisa n'ibyo wamwanditseho kuri tayito ariko uyu nguyu wandika tayito we akandika tayito y'igica gikuba ku buryo umuntu uri buze kureba ari bujye kubyumva igikuba cyacitse Kongo nayo rero imeze nk'abo ba YouTuber irareba ijambo rimwe mu magambo igihumbi cyangwa ibihumbi 10 yavugiwe muri Rwanda igatoranya mu ijambo rimwe ibona riri shitura imitima y'abanyekongo kandi riri buteze impuhwe hirya no hino igihe cyose dushize abanyarwanda bihaka n'umunyarwanda wari agahita avuga igihe cyose leta yacu ubundi niba iri mu ntambara yatubwiye tukajya mu ntambara tubizi kuki se bagiye gusinyira intambara nta basirikare babo bari ariko nakweretse ukuntu mu kiganiro abantu twagiranye dushobora kuvuga nkavugamo Shadrake ijambo rimwe gusa kuri Shadrake undi nawe kugira ngo yumve ko Shadrake nkavuga Shadrake ariko rero sinzi ukuntu ameze muri iyi minsi Shadrake sinzi ukuntu bimeze mbeki yajya kwandika kandi kwa Shadrake rwahiye navuganye noneho mu kiganiro yajya kwandika ibyo yanditse ko kwa Shadrake rwahiye yajya gusobanura ibintu nkurikije ibintu navuganye na Bosco kwa Shadrake rwahiye mu kiganiro yafungura ibyo twavuganye kuri Shadrake naramubuza sinzi ukuntu bimeze muri iyi minsi urumva nta rwahiye birimo na Kongo rero bagiye kuvuga iyo bagiye gushyiraho ibyo bashyiraho ibyo ngibyo bagatoranya rya jambo barangiza bakarishyiramo vitensi bakarishyiriraho noneho nakongerera vitensi imbaraga rungu hasigaye bakanda ariko bitasobanuye ngo iki kintu cya Sizifaya nticyavuzwe uyu muntu rero uzajya kuvuga ngo za ngabo zanyu mwasinye azasoma amagambo yose yavugiwe mu kiganiro azasoma raporo yose kuko u Rwanda nk'urwari ruri mu nama nanone ese byari kuba byiza ko bavuga ngo u Rwanda rwanze gusinya kandi rwitabiriye inama nicyo cyari kuba ari cyiza si oya u Rwanda rwasinyiye inama bagize irimo amagambo menshi mu magambo menshi yagirwa wenda n'ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 2 cyangwa ibihumbi 10 cyangwa igihumbi cyangwa se 200 Kongo itoranya mu ijambo rimwe mu biganiro bagiranye iryo jambo rimwe ripfa kuba ryavuzweho kuko n'u Rwanda rw'ibyakana ko batabivuzeho iyo iba ariyo icyo kintu iba ari cyo ihayirayitinga igihereza vitensi icyongereramo rungu igikubita hariya rero gihe simbona u Rwanda ko rwasinyiye ko rusinyiye Sizifaya ahubwo rwasinyiye ibiganiro bagiranye Sizifaya kandi iba mu biganiro mu ijambo rimwe ryavuzwe mu biganiro byinshi bagiranye
iryo jambo rero kuba ari ryo nk'uko bari guhitamo bakandika bati nk'uko n'u Rwanda yari kuza akagera hariya akavuga ati twavuganye ko Kongo igiye gutangira gushaka uburyo yahiga FDLR yashyize mu gisirikare. Nabyo n'ubundi byanditse Minisitiri w'u Rwanda nawe kandi icyo nacyo ntibaretse kukivugaho ntongire ngo baravuze bareka kukivugaho nta kintu cyaba cyamahagurukije batavuze kuri FDLR nibyo ariko ntabwo yaje ngo yandike ati twavuganye yuko Kongo igiye gutangira kwambura FDLR intwaro wenda banavuganye bati rero mushaka uburyo ki iyi FDLR irimo muri FARDC irimo muri Kongo mushake uburyo ki mwatangira kuyambura intwaro no kuyizana mu Rwanda. Rero nawe yaza kuba ari umuntu ari umuntu uri gutwika reka mbyite gutwika kuko niko bisigaye byitwa yaza kuba ari umuntu uri gutwika ariko zakandika ati twagiye Rwanda twavuganye na Kongo ko igiye gutangira kwambura FDLR intwaro kuko bakavuga urumva yari kuba kizanye ariko ntabwo ari ibiganiro byavuze nta n'ubwo imyanzuro aricyo yavuze ntabwo imyanzuro y'ibyo bavuze byose yanditswe mu myanduro uriya yahisemo akantu kamwe yandika ariko gusinya basinyiye inama bari bagiranye ndumva ari uko njye mbyumva Shadrack n'abandi. Okay urakoze cyane Rabi urabona ba bantu ndavuga ya mahanga ajya ashinja u Rwanda urabona yabonye ijambo cyangwa n'ubundi nabo nta jambo bafite style u Rwanda bacyafite icyo rubasubiza Cyo kuvuga ko amahanga yoba yabonye ijambo mbega yagize uruhara ruki muri ibi biganiro bahora i Rwanda mbega ho ariko se uriya muhuza sibo bamushize uriya muhuza n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika sorry niyo africaine mbega mu gihe le parti ya conference idashize mu ngira kagahengwe ibihano bitegekanijwe kuwanse kubishira mu ngiro nibi bizofatira kuki ibyo rero ni bimwe tugaruka kuvuga ko yabaye amasezerano y'ibicukuri haraho erega iyo mwicaye nk'abantu b'abagabo babashinga ntahereka mvuge ikirundi muri ko murahana ijambo ku kintu kanaka ukabona hari uruhande ruguma rukwingingiza ngo mwemerera iki mu gihe ubona ntacyo bitwaye urashobora kucemera ukavuga utego data ndakwemereye kugira umpa amahoro nitahire ndarushe mu mutwe ugataha kuko uzi yuko ejo ivyo bintu wamwemereye atangaruka bizokuzanira none nk'ubu tugiye kubaza ngo mbega u Rwanda rwasinye amasezerano yo guhagarika intambara ruyirimwo nta ruyirimwo narwo mbega ingaruka zizoca ziboneka umuntu azokwanga gukurikiza kagahengwe n'izihe ntaziriho none nimba abatumwe muri irya nama baserukira leta ya Kongo bavuze bati kugira agaperdiem gasohoke nuko muvana iki cyanditse cyemeza guhagarika imirwano bakinginga leta y'u Rwanda ati ndagusavye nsinyire kugira ngo akantu nemerewe gasohoke sinyatiri twaye iki mu gihe atangaruka zizobizanamo aramusinyira akagenda akumviriza ingene Yesu agira neza kuri ako gaperdiem hanyuma bikarangirira aho ngaho nkuko n'ibindi byose bigize imisi birangirira mu bitende cyo n'ibintu bisanzwe. Okay reka nawe ngushimire cyane Rabi Mekini we dusorezaho wowe nkurikije uko wari watangiye uvuga wasaga n'ugaragaza ko iriya sinyitari ikwiriye mu gutangira ndabaza uremeranya n'aba bagabo ko iriya sinya nta kintu izabivuze no ku ruhando mpuzamahanga cyangwa amahanga noneho yabonye ijambo yewe ntabwo nemera ko nta kivuze ifite ikivuze kandi izagira ingaruka zishobora kuza kuri izo bavuze hari impact nziza ku Rwanda hari na impact mbi ku Rwanda n'abakuri ku cyasha Kongo ishobora kuzana kuko Kongo nayo muri iyi minsi ibonye igicuruzo cyo kuba yavuga kuri ntuza kuri diplomasi yabo cyane ko byagaragara ko Kongo muri iki gihe nayo yari ifite ibibazo byinshi bijyanye no kuba yarakubiswe mu ntambara irakubitwa na diplomasi ariko uyu munsi none ntabwo ko yabonye uruvugiro rwose at least ifite cyo kuvuga ntabwo navuga ngo Rwanda rwose rwaremeye guhagarika imirwano baba rwirimo cyo nicyo cyane navuga ariko nkakubwira ni imirwano nyemba ntabishoboka ni ya yindi tumva ko n'ubundi bafite intambara y'ubutitsi mwavuga ko zakura undi ku butegetsi undi akavuga ko azirinda ndetse akavuga ko umubwira ko azamukura ku butegetsi ashyigikiye ahungabanya umutekano rero jewe
ushobora kubibona ko amasezerano ashobora kuko ntibasobanuye ngo ni intambara muri iyi nyandiko ntibavuze ngo ni intambara duhagaritse intambara M23 turi kurwana muri Congo rufatanyije n'u Rwanda ntabwo nabonye nabirimo nabona amasezerano nakwita ko ari igicukuri kuko ntagaragaza ngo u Rwanda ruhagaritse intambara rwo kurwanira muri Goma muri Rubero muri Masisi yep. That's why yewe nafashe iyo point hanyuma biba ari ukuri ko Rwanda rwarayisinya ubwo nyine twazabona rukunga uzarwa muri Kongo cyangwa ruzavuga ruko turatashye turabiretse igendo ndabona gusa ko bishobora kuzana ingaruka nziza mu karere bishobora no kuzana ingaruka nziza mbi ku Rwanda nk'ibi uruvugo kuri rube kuri ubutegetsi bwa Kongo ndetse no mu rwego mpuzamahanga ariko nanone bishobora kuba ari umutego watezwe Kongo u Rwanda rugasinya amasezerano na Kongo u Rwanda rutari mu ntambara kuko ngo bisobanuke muri iyo nyandiko hanyuma M23 ikaguma gufata ngayo nguko ariko Efrem gatoyi ndakwibutsa ikintu kimwe ni meki nibutsa Efrem kuko niwe ari ku kiganiro mwadusomeye ikete riri mu Gifaransa urumva muvuga yuko bemeye guhagarika les partis qui sont en conflit les partis qui sont hostilité mugabo nta hantu handitse ko en conflit arme canke nta hantu handitse ko ari imigwano tubishize mu kirimi cy'iwacu mu migwano y'imbunda ishobora kuba imigwano rero y'amajambo ishobora kuba imigwano yo guterana amajambo ishobora kuba imigwano yo kutumvikana ku mipaka icyo rero icyo basinyiye guhagarika gutanga agahengwe ku ntuze muri konfuri zabo ituzi ni konfuri ya rume ariko nanone Gabi cyane nkaho umengo ni intambara y'amasasu nase nanone ubwo ibyo duhejeje iyo nguni twaba twirengagije nkanako bagiye bavuga ko bagiye mu biganiro bigamije kurebera hamwe uko amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ibintu bibabujije amahoro ni intambara iri kurwanwa na M23 none se ubwo iyo nguni urumva nakwemera ko utigeza mw'ikintu bagiye Rwanda kuraba ingene ho bogarukana amahoro hagati y'ibihugu bibiri biri en conflit n'u Rwanda na Kongo woye ibyanditse nuko bareba ukuntu hagaruka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ibyo nibyo byanditse Rabin none mu burasirazuba bwa Kongo hahana imipaka u Rwanda na Kongo yego ntibaja kuronderera amahoro Kongo baja kurondera amahoro mu karere k'uburasirazuba karimwo vya bihugu bibiri nibashaka kuronderera amahoro Kongo bazohamagara imigwi iri kurwana muri Kongo muga nibahamagara akarere ni ukuvuga ko batashizemwo Burundi ko batashizemwo Uganda byo ntibiri muri ako karere ni ukuvuga ni hagati y'ibi bihugu bibiri rero navyo nta ntambara y'amasasi iri hagati y'ivyo bihugu n'amajambo no gutukana ivyo navyo bashobora kumvikana gahengwe k'iminsi 4 cyangwa 5 rero nuko babigomba. Okay Bosco nari mbonye wagira ngo nawe hari ikindi gitekerezo yise wunguka ani mute wa mutinze Bosco ahise agenda aha okay nongeye ni mutinze navugaga ngo gukora bina bivuze nemeranwa na Rabini ko bishobora kuba ari na bya bindi byo guterana amagambo kubera ko ubundi imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo gusa hahita haza n'ikiriya kintu ngo expanding a ceasefire bivuze ceasefire imaze iminsi kandi bikanaza ngo ceasefire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaremejwe ceasefire yari yaremejwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya yindi ya M23 ariko ubundi ari guhagarika imirwano bireba ya mitwe irwanira mu burasirazuba bwa Kongo ubundi ni amasezerano agomba kubera muri Nairobi Kenya ibiganiro bya Rwanda ni ibiganiro bireba igihugu n'ikindi ku bwumvikane buke bafitanye kugira ngo bashyire mu nzira icyo ngicyo batumva kimwe
byari byo byose byo birumvikana ko iriya seserofe ni hagati ya M23 na FARDC. Ubwo buryo bwose twabikwepa sinzi ko twabibasha. Ngiye uko nanjye mbibona seserofe nkurikije icyo bari bagiye kuganiraho nuko yanditse iyo expanding, ndumva nanjye ari hagati ya M23 na FARDC. Ubwo bandi wenda nabo bakomeza kubyumva kwabo, ndumva ngiye no gusoza ikiganiro kereka niba hari umuntu niganye ijambo. Ariko wanagisoza uze guha n'ubyumva aze gushyira mu nyurabwenge ze ibi bintu navuze. No kuvuga ngo kuba abantu bazana ijambo rimwe mu magambo igihumbi yavuzwe, agateruramo interuro ntoya akaba ariyo highlightinga, akaba ariyo ashyiraho isukari. Ibyo ni ibintu abantu bakora cyane, abantu bakurikira itangazamakuru babizi ko ibyo bintu bikorwa cyane, abanyamakuru babikora cyane. Yes, ndabashimiye cyane rero mwabagabo mwe mwakoze. Yari ingingo iri kuganirwaho, niyo mpamvu twagombaga kuyigarukaho. Ubwo uburyo mubisobanuyemo cyangwa se uburyo babisobanuyemo adukurikira namwe nahanyu ho kujajinga mukavuga muti birasobanutse cyangwa hacyarimo ibibazo. Ariko uko biteye nuko nguko impamvu u Rwanda rwasinye n'iriya n'ibisobanuro abantu bakomeza kugenda babiha, bafite ibyo bashobora gushingiraho byabo. Ariko icyo umuntu yakumvamo n'ikira nuko abantu babisinye mu rwego rwo kugira ngo hagaragare uko amahoro yagaruka muri kariya gace. Ubwo impande zihanganye twe tuzakomeza gukurikira turebe ese zizabishyira mu bikorwa. Niba zibishyize mu bikorwa, ubwo tuzaba tuvuga ngo koko u Rwanda rwaba rufite ukuboko kuri M23. Ariko kandi niba M23 ibifashe nk'ibintu biri aho ngaho, ni igisobanuro cy'uko u Rwanda ruzaba rwakinye umutwe FARDC cyangwa se leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo rero twabona ikindi turenzaho kuri iki kiganiro, ntabwo nabona ikindi ndenzaho kuri ubusesenguzi bw'aba bagabo. Nicyo nakora no gukomeza kubwira abantu mu kuri Bwiza TV ngo mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore like, shares ndetse na commentaire muzitange. Ikindi kandi ndabibutsa ko mwemerewe cyangwa se twemera inkunga. Abantu bafite inkunga bijyanye n'umutima wo gutanga, namwe mushobora gukomeza gutera Bwiza TV inkunga. Nitwa Shadrack Niyonsenga, ndabashimiye, mugire ibihe byiza. Bye.